ayingikhethe inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Indabankulo. Bantwana basezulwini, inkonzo esikulo namhlanje inkonzo yentsha yenabasho besinenkonzo ekseni khona la ekhaya ebiphethwe intaba epheza eyaseminiki inkonzo so iphathelwa ke yintsha yaleli bandla eyihlalisuthu. Amen. Siyacela ke bantwana basezulwini isihlabelelo nje sisodwa nisine ntetelane ningayelulike kakhulu into yenu bangcwele ukwenzela ukuthi nifinqe umsebenzi wenu nikwazi ukuthi uphelele abantu bonke besekhona ngaphakathi. Sibonile ngesabathe edlulela kade sikhona siuqede umsebenzi abanye abantu sebehambile ngoba kuye kwabamnandi ukuhlabelela nokushumayela. Angazi ke sizocela ukuthi ke sinciphise kakhulu nasekuhlabeleleni mhlambe kwande intshumayelo bese ke kube khona nabasigadela isikhathi singonakali ukwenzela ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uhambe kahle. Amen. Nkosi yethu simakade awena ngicela ukubingelela obaba bonke kusuka kubafundisi kuze kufike kubo bonke obaba bangaphakathi. Ngiphinde futhi ngibingelele omama, ngiphinde futhi ngibingelele indaba yepheza. Ngoba kamkhize ke mina isibongo emabomvini emdlelanto entemsweni. Amen. Ngoba ethempelini engisabatha kulo kusenhlala kahle umshumayeli ubaba uHlonga, umkhokheli uMrs Matinyana. Ngiyabonga ukuthi ezweni laseValley ngibone inkumbulo zabantu zihlangene zizokhonza uNkulunkulu. Ngicela ukuthi bonke inabasho efikile kusukela kosihlalo kubo bonke abaphumelelile ukuza ukuthi bazizwe besekhaya bamukelekile. Siyabonga ukuthi inkonzo isiyabiwe kube ivesi amazwi amabili sikhulume sidedelelane. Ngiyabonga inkosi busise nekuzwi. Namhlizitha zethu ezazi
ngiyayikhetha inkosi unyazi lwezulu amen umfana wakwandwandwe obuya eIsrand osabathe siyanemukela thempeli kumshumayeli ubaba uMagwaza khona ke nomvangeli ubaba uMkhwanazi nomama umkhokheli kaMathonza ayibonga inkosi siyabonga leli thuba zikhona ke izinkonzo besihamba kamumva nyana nje bese sibaswele ubaba bese sibaswele umama bebebakhona de bebakhona kodwa ngoba obaba bakulelizwe siyabaza singabakhona kodwa bekukhona ukuthi bapi ithi nyazo wenzile namhlanje ukuthi sihlangane sibe nje kuyasijabulisa lokho sizingane ayibonga inkosi thiwa ke inkosi inyanga yezulu yafika ngakithi kwelakithi kwangena etsheni Friday yathi mayisuka kwaMwelase isihamba angithathe leyo ndaba nje izinhlala phansi yathi mayokwedlula yojika enyangeni edumile nje kuthiwa uZondo esiyiNazaretha namhlanje angazi noma isabe lapha nabantu yayisiyakhomba yavula iwindi yayisiyakhomba yathi Mwelase ngiyocela ukuthi ningakhele lapha umuzi kwakade kusuka endaweni yaseFrayedi eBhomlaka lapho kwakhona umuzi khona wasekuphumleni eyathi inkosi ilanga Mwelase efuna indawo ngoba amabhuna azosisusa kulelizwe yase umuzi uyahamba ke usuka ephumleni wasuyoba eKholwane phansi kwangena etsheni bathi inkosi yeza ngoNovember eKholwane ayibonkosi ma inkosi yendawo isikhipha indawo yayisikhombe eceleni la ingakhombanga khona inyanga yezulu bathi bebiziwe abafundisi ababethunywe inkosi ukuthi bayohlaba ababethunywe inkosi besuka eLinda beyohlaba isoyi bathi mabefika bathi kodwa Mwelase le ndawo iphansi ayimfanele uShembe ngoba yayindawo ezikile kunendawo engaphezulu bathi kodwa kungcono kube mhlambe ile ndawo base bekhomba lapho kwakhomba khona inyanga yezulu yayisiyavuma inkosi yendawo uShembe uNkulunkulu ayibonga inkosi angidedele insizwa inkosi busisene kuzwile Indabenkulu olandelwa izizwe. Check Indabenkulu for follow-up videos.